Yaman. So unyama pie. Unyama pie. Yen kambom ni yankuntia. Megadan. Oh my goodness. Reggae music is the nice music in the whole wide world. My lady, what don't tem. I will love it. 36. And ye catch you. I took him away. Ye catch you. Case number 1. Monkata me be any mumame. Baby team as sanity, a manity for fro. Asana. Wabane konton kro solo. No then I cut some. I bet you anymore. Or day in court. Simwa. Mugata ni mami o pabucho na semre hu. Asa na say. But Oba me show so ma me Bible me Qur'ani me wo bodu e bi focus ya ne shana pode na ape. But me pe we snap any position. Yo. Hey, kremoni atiatu mo. Manikosia jikosia ni podia wai eno ne beboa wo osoro be ye otrabia Muhammad beji wakutwemu maka de wako jenatu fedas atabil Allahu akbar pejasana eye me asana mikura podia mikura kosia sasa mo ame bekan nananom moame Allah oda me body asem na ode abedan mami Bacho me go school na award me manfa sweater ambanti me je me nyanku bi dia na me share ye point ma hu na mfa ma na me di coffee nti me da na ajuno e na oba se oba hey tobo to America dodo tobo ase na kan baako who go school na awowo na oje wadan for sweater e di be fi batai enti wura fi wanfa na ade ama no e di enisi nti me da na aju anaju na me da na baba benyane me say na sweater na oba beje e wodaye mu ase daye ase nisuo enti wakacha me say nyabutre asa na mfa ye ntu America utu America tobo na kasem no boko wate baako eti daye mu no asa daye asa ni no se fa ne so atane ma no pacha enti wakasa no me se me sorry di nechi ti menene koye honum be no ma hu de si enti school menene nam kura na so kase we ya didi na tam bibi be ye na enti ade wechi no na de okai na ampaso na abem enti wakasa nyabutre why Dawood aba clinic say o just yanko Dawood en nsema ba na no wodre yanko kopa ya sa fa ejimi ajaman otano kono ya de bia Hepatitis abra wo yale capsules ni on tintina sasabro kwechi usisi ni nyina be tuletwa amwade ho ya wodwe so krapa 0241 Dr. Dawood 012 me pacho Boris B and nam papa fie wenam akokonde e de ne kama hona makwa ba bia number ne yie ne ba boa be ko yie ayefro party engagement bibia fa number no 05444453 BBC Golden Deal Family Wash oba hu be abo ya yire no ya bo me see udi hurum bonye spray ye be spray mu ye washim ye mu kama ye de aloe vera me see ye de kro no mumla mi bi 150 ml mumla bi Golden Deal 0544198043 eye kama se me pacho mu be hwam yemfa kengen numsuo akala ye numsuo so ye akala drink water mama kansa fa unsuo no na you drinking in super dehydrate any abusuo nyina nom me pacho abusua no pempo no ebesiesi now have bens dia and you tu ase kra your brema UGC office for nyina about to kwanta 0241449191 judgment wosenye onu bon mesna wo wosi asana kontombe ye be ni yi etutu obesiama to kro bedem ye be ni nyina fele projection what man wa techimai be show go judgment dental 0559139582 Upejuma ya fa phone no ababawa 35 Ghana go never pay any people 0308255775 na free Bishop 75 apempra die yi hashtag rom misi ekoji gold correct ekoji silver ya di abis yensa yensa
Yeah, yeah, prophetess nyame chebo also da ebony obi aboni che abrochen kratasem you kidney obi a che wale o control atrisi be o ma chop money no ma direction also person ocean kuma se ne counseling 0535 89769 0535 89769 TIME malaria hono mututu enwani fini pedua so mo yale o na yeta ebetu ase 0244417669 meko Canada express group meko New Zealand mi ya meko ticketing Ghana visa holiday baby express group ukosua de 0249 enya pad ni pad sanitary pad papa to extra long heavy flow yamao pinty liners and back overflow otu first you baby esia 0302 235 295 asana ma nti woni wadanfo ne na mokase nipa we didi matem bibi be ye na mampa to mami bi bono na de okatra mami ne say like obetwa ampa sama mami no gina okra be nso no atwa no atofomti so ne na made be ka bi e be bom ye etimi ko school be ka say like me in row class ntam ye ko later teacher be boye de be ka say de be tin so teacher na yare a say madam wan yare ande ne na be hunu ne nsa be hunu ntimi ntre ya ade no nti ade bi me ne na msana odi nsa be bom ti apompo okay see e mo nsa na ajumedo no I like bibia benyane me say yanko ntimi di na tine ko duru bebi nti de bia me ne ko na obo na ade cha no akacha me sese bibia ode me ko ni me ni di na me so makacha ne say I know say me pese me nko ho a adisi mi ye bibia amudi me betina te se ohima tadisi amukyere mi bibia me de beba enti memfa me papa be mambra se de be ya me wa ke mai ma se ma o a o si be ma no mo de ye den se me de ba na amudi mi asi ohima no o papa be ma sana ha mu enti ko tu fabra najo na onfa mi si ohima no enti mpacho me so me de ko enti na ba ne agita o enya agita o watu ni papa be ma de ko aye kesi o enya me sisi wiase 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 enya me sisi wiase mo amosi bibi ni wono bibi o wiase o fa o papa be ma no bra ena wo so de ko ye batain busalenda mayen obi amaye na tam ni hyiagu no haya dwene me pa cho Shadrack Facebook na te kwa na mo we maye why Shadrack me pa cho jona o mo hwe mane mi ho adwene me eti utu papa be ma no ewo dayima na spiritual na physical but I na me de koy me de koy na me de me dani ohima ne nti ma de bia na papa ne maame ko te say ani gm boom ti na maame kasem papa ko ye bibi na woni ne ntimi ndanti nsem bebra amokoko sai ma papa be yare na me de rubber kra ko say piwake no mo mana ye nhome so kakra se obi amai obi ankra be memu ye o amo area sini biankra be memu ye we two bear man pull over keke enya sem makoji obi pull over shit adani mi be two bear man tu mi kunu kote na bear man mu tu ni mo de ye dai mam pat no se me mfambra no mo fanya dai te say enu amude be ya amambra amude akunza ne be mawo aha nti me de koye nti ba nsa amude Robert tu ni be mta awon semi se te so me mbu kura obo me kura de obeka se me so me kan be ya abrante bi kura be si me pena me kacha nse ano ho nya fa me mpeno nti odidi matenti wono so saa na me de ya no wono so na Maledi munto frola wata maledi pacho ya kunta frola wata me na me tune ebi me nyansa chere no bi what me nimo maledi me se abije to frola wata me what me nimo na de be sisi di for we say ye hu maledi
me hu kura dwiri me ena ya dai asana nti eba ansa no mami bi wanyem eko 1 year titi like osuma me na me kata nse me nko even mami kura me ni tifi cross mami ame nko na onu na be suma me amama ko na odi matam se me mbu ade na se da odi matam pati na ye me yente wanyem eko 1 year kura be sin de kura onwo ye ne baraka ne eh abso peso Daniel mumi enwani o Hey, kasasa hapo. Pale na usuro no. Enkasasa. Oye hima. Hey. Na hima boko wada uruma. Mpase ku nibema. Obi amai. Eni em se na wo mama. Medwema. Because so mama na ta 1 hour we twam a. Obe film. 1 hour na be wachiri ne be den am wo pa. Piwak ampa. Se na piwak e ba me bwa. Piwak. I'm so akoka traffic. Na piwak me bwa. Oh, one ampa. Hey. Ana maame ne so baka ne yam. But I made like me the iron name of a brain. See, I may have some cry, be uncle so to say, a mommy or mommy, shamming my yard, the bonnet, and some camp. It's wine a casa braha. But me de kotu me teacher near him no say or the maybe by like now more boami. Oh, yes, I didn't know what you would say when in young. Mam pata even said them na na eko school no kra me yere me hu sua ade ye otimi to aduane bibia me ndi me kra dade ne minim de ba me tunu kra me koze na tale share e ko fa sa how we buy ye pata enti papa me nya ne ntie se papa ne sen ko no a peso de ne ba na ne ho mfa ne ntie aye adwen se be frɛ papa no na ye busa no se di eniema mu etie tinka we ba kufu ayiwe mu talk show ba ko bi betwa mu ko ba ya na ke afre papa no na ye ne na di enkomo me pacho power specialist mami wa bendo ye ko ho na mami aduro e kasa otene pampan ban dia die facility woni ne kwasem ni hepatitis ABC wo minim se kompo fatty liver usisi achia yade no prostrate stroke kompo mami wo fibroids ebeboa wo ye fe oye adwuma na che Medbusumtwi road ye ne Georgeboro filling station die no hye me pacho hada frɛ mami akoso adua ya 0244 544 422 Hadasa Travel Services. Me pacho wo di America Lotto 2024 2025. Wa win America Lottery ne kwasem. Ene ye frɛ 2024 2025. O se obeya hu bibia. Ne kwasem fa phone no na obedi number. Kita ma wo ko dura adwuma wo beye. 2 months obedi bia wo ni problem. Wo start adwuma bosumi mienu achi. Ansa no wo tua wo. 0249 mama mi ni bi na mi nkobi 714368 0249 714368 Adasa Travel Lawson Beverages Company man capsules yenum nuro no na nkofo ne jiko yenum nuro no na nkofo ne jiko no so ahodo wo ye ye wo pon ebeboa se boase ni pedua tiko kwasi twa ye bema etimi a 0248619999 grow fine ube grow fine yenia ye koko ye Ghana koko ene ya international koko edia ye emojadro ni pedua no wa wona pese obo de ma nya kesi awafo we to o di be ye kama ube umube bia be hihye why dia wie na ho to eye grow fine ukokete so a wona eye grow fine mojarie eye grow fine ube grow fine kama be sisi wo kama na wo hips na ye ko akwasi broni abefa ko amane fa nko ye duro grow fine numbi jenia ye ko na enye kama me pa to baby eton no bia benya bi obo aso benya bi osmed herba digital herba center fre 0244596532 Spanish 3 power combined edo we bua ni pedua no ma di Spanish jingo capsules aba na ade bi kura wa owenfi pebi na no beye kwasemo na ade kura wa na wo kete sonso ntimi na obeda udware so Spanish garlic mix ne capsules ko pebi na no unase na mo ni pedua no the cholesterol code be yi no ko pebi o gari a wuti Spanish ko brayo mu ko pebi na no 0266114111 bam achamfo ba o osima ya nyane
Ye, Osmana called Natia. Kase, Wakase, no, Wabokano, Unipadran, Koye, Nemusaya, Tiago, dear, you cry. Yemia enwu ne kwasem ebetuase ye betu 0244988004 Faith Homeopathic Clinic enro ketu Mama Faith Mama Faith stroke ayamukro ne koho wapa no waposo wa ne bebo se ye wo kokoben enkran Atiku Junction Sotuom Bogo so American House 0244583859 meba wasem ya ahometi na mepa chewo eba wosu wo de akum nipa na but that be like mo de wo de say niema but time mo de say niema nko a but time nje so papa odawa na otumi kobaba oni ahoden sa oni ahoden sa na wadanfo no oduru am se so no wai One cry him, I decide one munkwana a share. Baby, I'm a meeting, no. Say, said you were school, no. But I pull over, keke. Fama menche, it ran a joss on the basic jame. A more drink could be one, but I nothing was saying near Mancoa. The mamma is saying back on him, only someone of my own. But I mean, no more. Eti ono na dia ekwan nyame ya dom na pa hwe na ho to asa ma me ne bende Ma like obetima owo se efiri uso a na ade ne ba uso a hu ana me hu menya hu se like semeka sen ya na aye se de na me ne nam na o ye nsa na me so mbeka na aye uwi aya na wanu hu ti se me ni beba me so na sim ne obi betima ka ten se ma hye no kura kase aten so na maka ten so oboa me na wakasa ayampa me ana makai kesa no so de bone nko anye se wodi kotwa lotadi piwak mami me da say de adro no no ya say ayu ya sebo be ya batiefo nyina aha emo bibia akwaba e de ba Sompa TV so ene eyewukuada eda sonko anyankropon wode adom yen da bia meka cho se du ukuada se na se wa hu piwak natural e wo kasa mfonyine ne wo kasa fidie ne so na che se eda no enye wukuada eyesimadu pe na me ne wo e kasa e dia fo opomden ho esanse na wotwe no ekwa kosi na ya mewura mu anka aka ye ho amfo ya pomden ho nsemu a na che se na wotwe no anwie peye yedo also doye intina brebia na ye ba Sompa ye no obekasa ne aka wo se apomde mapade eni asetena pa ena enam piwak natural I the 3p garlic mixture abedwa so no ena awie ye ne wo ahia mibusa se ompo no emuti sei mi di se waje me so se nyame adom ohoye ebia wote ka mu usi ana ba bia wonam no open tem die number na efre doctor Sisia ne enu eni nkomo apomde ho nsem de ehia de eye ubia no o de efre yen obu ho no mo ye ba ne ye kaso se ya no open tem akoyi afidie na firi ho mesrew enyi mfiri ho esanse ebia yade na ye beka ho asem ne no wuti bia che na so ni aboso ni a che se 3p etimisa sa yade no obi tie ukra no wo hwe radio na otiminya yaresa efri wo nchen a ebeboa panti enyi free ho simadupe your number ni 0248 928824 0248 928824 kai se eduro ni ye 3p garlic mixture me ba cho se de wo hwe no Sompa TV no ana wo hwe online Facebook a eyese ya na tie Israel sawu kodru pharmacy shop ho no ka cho se edrofufro bi wo ho no mu a any 3p ne sa ka cha ne se enye no na wo pe 3p enti wo ye that TV so a wo hwe twato phone no so wo kodru pharmacy ana herbal shop ho no mu a fa kire no se we bi na wo pe wo anyi we bi ama no se bi ni ho a jaito na ko be fufro obenya 3p ato na edro no eye mixture so who say ensuo na what wonum enso ensuo akokora ni aduru num we ne ma
3p yehu no ensuo ba kokora anim ena aduro no so ye fancy gya so no an enti obi to 3p no okasa se de aduro ne ye ne ho adwuma no eboro adwene ntiase so a ne de aseda manyame esanse aduro no eye ahoɔden a yɛtwefiri hahama ene nubra ne nuaba ye de ye no eye saa ne de afa abefo kwan so ne de aye 3p ye fancy gya so ensuo nso nim enso ye mesha enti enwanwa enti na wosa wonum bie na aboa wo afa 3p garlic mixture ewotoam ehwe ho a ebo enti woto a na wasomu yie afa nipadua no ye hankasa ye ntumi produce vitamin C enti 3p garlic mixture ye de vitamin C agum a ebeboa nipadua no ama wonom a ebeboa ma wonkasemu ayɛ den because vitamin C no ma wonkasemu yɛ den e ma wo skin ne yɛ fɛ awiabo a enhyew bebre vitamin C no nipadua mu a awia ne bo a ebo direct hye nipadua no ayɛ so yɛ krom ha awia nko a nom 3p na protecto so obetumi akoa onsa obetumi akoto usisi bowiem na nipadua no onsa wo fam a unti pain bia because vitamin C wo nipadua no mu a eye omu adwuma utumi koto fam e ma koto dwe utumi se aka to so bibia so unti yaw bia eye vitamin C e na ye sa adwuma no per 3p nom ebeboa opapapa e na obi kwafom kakra bi ni sisi no otiam obi koto dwe ene wontumi nkoto per 3p nom ebeboa opapapa ye number ni efra ye ni ani nkomo number ni 0248 928824 edro we ye dro a ye ba ne ye kan ho asem se ya me se be kakra no me ba se ya ne matena se ne ye bo adanse a amanfo di fa edro ho na no ma me bi frɛ me o se edro me no me da pa o entimetuma sa koto bi mu aka ho na me se kokoto bi ka ho na nom fa ye waduro ebe boa opa wo so free shop ekoduru fie a woda kete so a na akokwa abon chese enano ma eso hye se wonum 3p garlic mixture no oda papa ade bechi so ne ho denden de no watimi asori na okona adwuma pedro ni binom medofo ebe boa papa na mo apom de ho nsem no SCP esita se weda no emu aye was a chilled misrew emu aye nwuno per 3p nom de one kitinkiti bi nenam one oba enyaya ada se wan hwe ya na asthma edine ho obagim obi ade ebekọ na wo de etim wa okofuru obi air conditioner car awo kire nde wonye mpacho unum air con ne kakra yasa de awo ne ikomi mu no misra o manye saa emwa emframa so fa car ni mu a eno so na ya asem per 3p garlic mixture nom na saa one kitenkite no enyim firi ho na nkofa asthma amfa mrew yamfo ankoto aduro so de ehwiehwie wahwiehwie so still yade no enko per 3p nom na emwa onse asthma wo so a abrochire tena ya oden titu ne Canada fo no ewo ye si awo ho no untimi ntina untimi mpie kura nko adwuma but so we fit bibia ni wo ho a betima tena brochira ya adwuma na Ghana ha kura na asthma ekunwi na ni abrochire de obeye den per 3p nom na emwa because asthma ade ne nam eye so obedi wachi wade bi anamfutro bekọ mu anamframa enwunu ebekọ mu obo no di mankani ampesi a ene ne minem wugina ho na so wo ye krokrokra obete obi so on ma wodi kontomra bomu a eno so saa obo so a wodi aburu aduane a eche wo so hu ade a wodi a wo mpe ne kofa ewa ede bro o da na awo bekọ mu nso ahyehye wo ho kama na watumi ama asma no afiri wo so afọ obi so ho no mu a ne di hie bi nya stroke edadem omaya nensai ewo so saa na no wo so saa per 3p garlic mixture emano na onom ebeboa no amna pom de ho nsem no akoye ede amano stroke no sha ase fofora medofo hwene si ano kwantem na no meka kire say stroke enkuntentem na emom emu awre ho na ede bebrew no ene kuntem pebi no na ebeboa o papa bi dadem ukunu bi dadem esrew ojunson pa sebi onhu etamada bi adem okra ye ntutuntutu because nimfie ne kwa animu kakra Johnson no so wodwonso a etwa ebi beso so agu ne boxer na nika ne mu saa ne junso twa no problem aba ho ne prostate no problem aba ho per 3p garlic mixture man na onom ni nyina bejai ebe ye onwanwa ye de rubber to obi be mem
3p manenom ebeboa ne papa na enima nyina akoyie ede amount your number ne 0248 928824 Kumasi baby a wo bia pharmacy shop ene herbal center bia do kwa wo say o pe 3p garlic mixture wo fu ye kese amana boroso medofo pe 3p nom ene wo ya brantie wo ya baba wo fu ye kapu bebre ba emfatao pe 3p nom na fe hwa na dwudidie ni nso yie wo di dia na dwo na wo jai ene kosua ho na ye kogina ede kosua bo game wo so de abone de so pa mesrew enya de a ebeboa wo 3p garlic mixture kuma say boru akolena heba dani heba criske heba obenya 3p hofonko abet sam takrade eye aa mensa kofori dia gaps ni pharmacy ewo ho mumuni away enterprise ewo wa wo de pharmacy shop bia ene ba bia to bibidro no kwa wo say o pe 3p garlic mixture ewe bia ma that's ane you are when we are me 2 minutes that's a number me tf radin shraw abusia ya bible je mpacho mo fra baba we papa no mayena yanya no ni fo mpacho dede no yanya papa no enkwa man so na yane ne nkodi nkomo emfa akole ya asem a ho kan hello hello ejama hey yeah me pachao wo bani asana ye kana semi bacha wadaro media na asi mo media tense be 6 months ye me banase o bihu nyama bia mia pion pa me just akwano sere na me wo no sere wotie na divuom ni adeno na ni na perform akwa ibu ade kama na be brother kanye the bai se wo moshe o ka bia che na wontie ntimo kwa na yeme na ana me yese na ma metu hwana mo metu hwana mo na te bai pa na emse wa ko je free ma o dia ba na se jise mo bwa na oka bibi se omo kazo omfa ube mamla na yemfa mo na transient amasebe ye de rubber kra to ube me no kre ba cha no kre me se dan ni sa mo beta 6 years ma ni be na me share ma me me da so me ho da so na so enam se de rubber ni be no ma se me o ma ba friend ni no chile pa ana ba tuma sam so abafom menya skapa me bi agrochemical shop kesi pa ana ada business ni na pa ne ko je me sempa se no mo pa mo waduma so kofom ba jain bi a kofom no fi o fi a kasa de dia problems sa na abayo ya ho kana semse na damfo no ni e ba sa no mo hwe ga na kira kwan ba cha me tu wana mo na ye ko mo fi hon ma na wo sia fo se o mo pesa mo ni ba ase na ya ta wasen na me nim se na mo nim se dia ka na si bi si e wona so dia me tin kira ya ko bia o mo se o mo ni mi ase bia betna o mo tumi no mo ka sem bia wo so ja kwa hu ma se mo tumi fo so no but eja eda sipi that's asa na me pache o mu kata na ni ma wo mpra Bachelor Ivy. Wafa be ma pe. Bachelor Ivy. Aha, kana mi busa se bia wo de ase wo no so be ma. Bachelor se de o papa kra de wansura wakotu no. Ene e mpra de ka de betwitwos. Mr. Champo bremo na me de age ensem. Of mommy. Yenina ye tie so. That's of mommy. Asem no area ho. Sebi enka wo kwa abonti a wo bon paye se wo de ade papa ebebefi. Na school de what na de pem se Champo school mu niam sa wo ho. E wo ho papa. Enu ntino me no tema na me kira de no. So we be free aka. School ni wo nchema de mamaje.
ma me se me famro eno na ebi kwa na kobo kro no ye bu bi ebenyame ti me na me nye achede me de na medwuma ne hia me ne me mfa ni agro me ni nso de ni na de bet achede se school ni chamade na me nye sa lalai na me nye na school no ankasa nkwala no ankasa no omo ho no na sa ne ma no ekoso enso obi fi asem de na wo ntumi enka na akola di wakohia nkwanhia so me sa na meka wo hia nkwanhia nya ne pe ene wo de koje sa ade no so wonim se ade ne be ne sa nkwanhia na se bio zesi ya etie ya awodimi na me prince of my go see awodo jipolova edura na joa na bia se ti akola se na re ho eja hwe akola wisuo ya nkadachi ne dachi nka efe wotu ade no wompe enye wonno ya dina ko wurem efie bia woni gina semoni ni wi ana woni ne efie no papa so otu na mo hwe wo mo ya we wo mo nim se sana ebia etie fo ni ayefo amohwe ye Mr. Champo mu ntwan ye banana na oba asre wade sela ni ba no yanya no ne nsem a wachire no enwanwa ti akolare be san trance na ya domsko na be surprise wo nsem a wachire no ehumpa so for me na tembia no humu no ye bo obi atrase ade asombo na ya na wo mu epetaje ne so ampa se enye humu mo asem a o papa de o so bi akọ ka betimi aso count me nso ne so tumi a ne ye de amanenti no ye ba na bisa na wo nwene daachi asem na wo mfa bibia ho se maami eni papa yi eni je bi eni wo mta papa so de 36 years so shia na mamentem o shia na mamentem no mo awu akwala fefe otum se wo mo be fepa se maami ye fi nya nika papa ye de ade a hye akoda se ye yi be ye no kura wase ade awie wase de awie ne mo wadwuma ne de ebetumi ayeye eni ntino so maami se ne wawu ne mo no em se Lemom ye tun kodafo mo maame no de adwane ma mukosuku nko adidi kwaji obi bibia ye papa wo bebre nso no obi didi woni chance me papa ka che se ensa tie ebi ye wowo enti no ye de ne kosuku ne obi anya sade enti ye nhwe yi ne ye nkasa nche ye ma no antipolice my lady medasi se obi che obi ade ana se obi ji ade afiri obi ho no de ne kwa ba igura na de ne kwa ba etuo de nye ne be hyase hyase afiri mre tententen di bepim enne na emo mo hwe ho yi asabe obi mfa nko aba iguro ana aba etuo ema ya ne bebere wo mo pade sere dodo so wata ru ko school ma me wanto bi ama ana wo ko school papa wanto so wata ne bi ama ho na be ko school ne nnuama nyina obi a tobi nanso enam ani bere ne niam binti tambia obi ani wa hye ne de ne kora woni nyonko de hye no na ni bere wono so ne de bisa se wono na wo ne nam no hunhun be na tini mu kwase ne hunhun ma tini mu no e bia na so kyan wo de ana ayi ma me bia yi ya na yesusu ana se nkwala ne bi ho kora asre se de meka no akwala bi ho ye hwa wo pa de sre ebra obekọ hwa ana obesres na de na ewura fi na damfo din ayi mami bi ayi wo mami bi to fe kura na hye na damfo ni wo pese oka bi ma no chewingam na wo ka bi di ama no ye besra batan wo hu sa akwala sua ana so abofra bi start so wo ye san de na tia no cause woni ba bi ade ne ba akọ ye ba akọ wie esan so wo ho we ebetimi abase asana de bi kura na ompa de sre nanso bibi betimi ayedai atwe ne de nakọ ana enafo secondary schools ne schools de my lady wo ho bebrebe wo ho bebre obi kura timi show obi vest obi pant kura obi timi ko yisha wa si oni amakura hata no wani baba ahoso ne na mi lokura wa fa na e de akade ba ade bi enti saa ne ama no yade a ekoso wa saka schools ni bebre even efie kura ye den ekoso ntimi nyina ne se e be den ye behwe ye ho yie koso obi ade a wode ma wode ye ya na emu nsam ne ye bebre na akampese na tade a ono wode a sha ne hu fifire ewo mu woni ho ma tini mu a wokwaje na tade a che na mom secondary school for any schools other schools na aka no ye besere momfa ye nua kuma yi bie enye afutusem ema mo amho koso obi wo ho a wokwaje na ade a na wonkura honhom papa na de san ya wure hosem kura wo mu kura me kura meti ya ase che me honam kura mbasa na wo papa ni gie watam akoto bola so ade a wo papa du ne mpani fu so akwade be 36 years de ko betima wo bebiri aka ho 36 kura de bia na wo ma me su kura so nti afa na papa yi obebọ na dwuma waje ne
na gapade ya koto baby en sesa wo de koto na my lady awreko na mu ya na ya me de so won fa be mada ko apese be ai kanya sa dia ke mema so won se mema so mo boduru me bi mema bi e mobo se dia be ya da bia na me ka se ya bon pa ye nkai mema mema mobo we ukoshi anu a nya se mfonso no aye de tini mu ne so request bibi enti wani baba so na che se pasa enti ya dia ya de papa because ni pa wote ho se honhom bi betena wo mu honhom na edin sene wo to control ti dia sasa wo ye bia na wo ye de wo ye na mo my lady wadaroma wo dia bedan ye die ye pe di fo pa e kira kwan na eja onyini mfiri mu na we dia nya ya de papa na ebo secondary school for na other schools no wo ye student bia mesra wo fa ye nua ba yi die e ye futusem my lady me da ase iswe da se D4 aya samu my lady bia boto ye be ma na yira sa no my lady ne kwase mu se ya batan ye be sere ya batan ana ye kan na sa tam kwa bi kwa ne ma me ne woni so tane bi awo kire so timi ba eti ono awode no ana wo sere ti awo kire eti ya batan ye be sere ye ma ne ko school a yenchi wo muntina sene no munni nkomo ye no muntina sene yenkan wo mosumsem papafo mon kanko enkoda ne ho namnu munkasa ukusku a obi tona de a eni obi mo de a menye na yintimi mfa mo ankura no anye sade a oba besi okuta HIV yade a no odin so ode bema bema wonse ne pekura wo hye wo no o ka kire wo na Abraham pa wadawroma mene jomu pa 3 days pepe ne wo jagu mu o hye wo ya treasure big pa chawo mene jomu pa no o pegu mu ono no wonim se wo che na ama wonti be ye no wo school na wo che no o cha ma wo mu onfa won se wo na abesere no ana won nse ono no ye yi ni se won che se de bonsam ye na dwuman sister ba wa America waka che me se Ghana padie bonsam ko waja na dwuma ye because ye ne ye dwuma no me ye ho ye ne ye be koturu papa be me eti ye ne ye dwuma ti bonsam waja na ho me ana teacher for so teacher for no ebinom mu ye papa ana mo school mo be kwakọ chade no mo fa wonya disua enye obi aba ne ye ka no obi ti ye pemre obi ti ya kunya kasia ohiri biti so me wo faasi si ekonhum ase maye ba ye denti no me hunu bibia eti ekonhum akonya wote so no eja kunya ketwa me na me ka kiro eti my lady ye ni we tu ye hunfo no ne yesua ne mebi every ye ne kasa ye kasa ya de kire eti chani bi so mu a eti chani bi won mo cha wade akwa pon sabi obaba won sam no to no obo because obenya won toma asomunti ye be sad ngo ye obeginsiu wo ye oba so so hu ohia won so beso retiawo eti ye hwehye niema ye tu ye mafo na teacher fo so mo bo ayen ana sabi be ma de wo kwose oba pa ni tinna ne wo ana kwakwa do bi etu ba hunu na emom yesramo ya mo fanche ye wate ya mo fanche ye se ye be se mo pa mo nkuye wate na ano ya edene eti ye besere abatan mbedie pa me kana abatan mesremo me nkasa nche ye ma na ye momode se be ma ye ma no so ekuta mu die mu ambo mu kosku ade hion bia no ye tim dia ma wo ba socks nya change no ne bag nya change no na tade nya change no na didie mu ni nyina hwehwe na ne nkasa so obi ade de enkonkoje emfani nkwase bia ma so anya sa oto ye beji beyie every baby di abre wo ba abre wo dwere ho hwe de atum nya be men mi nya be ma sanu wate sanu nyame be sa yade achia ne nguye se wo mu ni twitwo mu se nte bia wo na de be kwakoma no D4 yemfa sima mi ensan fa course malidu mate reggae breaking ne abaye ya samitu na fi yensamra 0551931931 0548931931 asamni mu odja ya boni ankasa bawiase boni abawiase eni pe di boni papa uko school beye na wo cheche ube kombe komye we nko ano de aye no maledi woko ai
Osenkrofo ma no. Omo ofesu no say wo. Hello. 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 Ipache odi yentie o. Good afternoon. Afternoon. Oh, so I, cause madam. That's why we are not more family. We need to come. In the day you have some fun. So there are some Bye bye, madam. Hello. Let me ask you the train I met and long the best time. You can know different. It's a bishop of the no shall collect hello. Hello. I told you, baby, I can say free. Afternoon, madam. I want to say, I don't know, someone with no problem with my kind. Hey, we never have to do. The yawa me de ma papa no de na monster mo amboano. Omboa papa no ma na no honson to na bia yi bia wo na wa bia yi. Ma me nso nya botre ma. Mani ya me ejuma. Yeah, that's it. Hello. Hello. I told you, baby, I can say free. Your friend and I make a selfie saying, "Come and tell your crew." Yo, Mammy Missa, about one say, "If I find you know, go to me, the man and I'm combat at the end of the last above." I see a few. So that's it. Hello. 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 What you doing here? Who did here? Okay. Me mommy, Papa, Original Nigeria, don't catch it. Oh, me, oh, I said the upper bedroom. I am a body of Kumho. And the Cuba. Oh, me, mentioned the nation Dr. Nelson, Millian Kenny Marsha, and to be duty. However, if you ask you, this already be doing the ashit. How the catch you? Now, Sabi, and your foot is the number and then office speaker. And the school got but up and glad they did to go crap, drossy, for the change. Now, Sabi had a house with India. So, only then the one I saw didn't know, and I could put this letter of years after the years. Then they said, Ma, Papa the plan and the door had because that might be a because then I put up with a shuffle. So the maybe I'm talking to say, Madame Mother Woodier, when you try the fire and say, no, I want to hear your papa say, no, not said in presence, and let the matter, I can't have been shopping. As I said, give me Saprano. So that's not the penny or banker. You know what the job of Palladium and what is Babano without you. Let us hear for free, baby. As an ampacho, say no, Yamea Domna, say also for Pabem, oh papa, Ninsabeka Nadia back. Ninsabeka. But I. A dear Neberman in Saka. But I'm sure when I'm born, Ebema, Nanya Nadia back. If it's a madam for no crasa, to say, me call Macrante, we say cry out, some menko, some menko. And he said, Papa no, to me, I didn't feel swa. Oh, Papa, so bear man, be back. But I. You, I was young computer surgery. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha
ene amonone enya asem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu wo ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why you caring? Waiting. Abi Shop 75 Enterprise. Empempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Nina. Yedi sisi ye won esi bejem emi ye ni munyam dead. Abi Shop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space I would run in Abi Shop Jewelries. Yenim ni frititi. We din somadi hu jadada. I wonu no di don't know. Et song and somadi. Say wedding rings, engagement rings. Dear pia. You want set wo. Any one bako. Abi Shop 75 Jewelries. What's the wo jiawari? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adi bia. E ma obani pem. Wa hu sisiri mu di. The other best waso. The other best to home. The other best to onsa. The other best to nine. Eye jewelries dear. Eye Abi Kumase Yewom Room Plot 17. Adisha Market Chihwa. Abi Plaza. Edankesi ni. Ejuma phone ni mut. Ejuara kopem memenda. Anopano nsia. Kopem enyumre no nsia. Abi Shop webi. Mu amupa ni dudu mu atu. Ene bako nyina. Say jewelries dear. Eye Abi Shop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Abi Shop 75 Jewelry. Abi Shop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abi Shop. Ye wonyame. Why you caring? Waiting. Asking. Hey, middle. Nanda na wote wa wa stay for sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo yetitriti. Mentumi pon sorry. Hu na enwanwa. Enwa me fidwom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na madam Fukofimpo ka kire me say. You work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo 3P garlic mixture. Wo kotojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hu. Edroi enya mapemfo. Ema wo ma nofo. Ananse nkoda wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratoyi atu. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P. Work 024-89-288-24 and 020-100-0021. So what about what your papa piano? This is my secret. Give us P capsules. Pema, I want to come from no one to me, but to my dear one Pem. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no national bottom. If any give us cold capsules, say yes, is Yara and the walls, cold, the do nip a dream when in our posa a mamma and Tima Winja would name you, give us cold capsules. Obey your free lawyer, give us cold capsules, and I give us P capsules. Hey, and they give us free. And men what if you do what you do one ever. Give us core capsules. A painful a batter one more menu for an inquadawin if you do me.
Prakasa ye aduaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hien yi pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Ati oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwaka sepa ne nko di brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drink sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma memme jina brand na eyema na Edusa ya wasese me brabo bu ye Sudi me come me mama adwamo what dance ye aye ntwima it's a living testimony kone kwajudi ya dan Sunday obie timinumbi agisa penfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA agi adwade nkrato atom Hey, why fish? Someone you would know. And Mamma who say I can't want some. Who can't stop Papa see ya no baha, none and Nasa Tataya, or Casano didn't Sakatana. But we didn't say Papa. Matilda Mokanina, Spanish garlic mixture, and then a capsule Sadaroma, and I'm a Pomodressa. Wow, why you nice and Casa, Spanish garlic mixture, and then a capsule. Hey, and your mama, you come apart. A woman bought your dear for Sunny would be Pedianum. Now, a voice is a bro, I want to chew hypertension, a tick or a store, will be a charge of 10 temper. Gas is now yam, a macra, a mania movement future crumina, a watch, who broke a water Vian, a friend and Hoyan. And as no Spanish Jinko capsules, Hana. Spanish Jinko, and no day in Nura, watch your free, Jinko Biloba, and soya oil moon, and my watch you must down. Martin says, I anti-aging, and I'm a good retentive memory. Now you're telling him, Antec Herbal Center for, and then pharmacies can make herbal shops, and run some of 0266 11 41 11. A painful about more money for them, Quadawood in Fidim and come. FDA, Agi, a Jadian Cratway atom. Hello. Abusia ya me ho akwaba said ye kan ye no ye de ye kan ye na je ba oba ha na no abi je video na ready pam cho mo fan to my eye ni ba achom fasante achompo no oh kono ngo oh parena unni aba o ani ne de waje hia na oti kumase bacha ono mame bacha eno papa bacha me fada na me fada wakra na unko school bacha me student o dwaso school be bacha afuna me konnesin to start bacha wawuram bacha me wuram na me de akwakwa wi I am mohadwin but encourage wate bacha obeto aso wosu sia ba ni ban yi wo he ni a wode ban usia labon baby umami ani ablo tu sia no de passam tu wanim bacha ene yede na me peneso ba me ne have sex no na me ya say me yare na me enti e ma say usia ne di sansa na umani di akomu amawo ele no mafimu to come on Boko, my lady Boko. Hey, have you met? Usia manu 1 week in one of the mama mama. Come on. Hey, Abigail, Mamu, Yam. Usia no 1 week. Bachan. And now man to go. Bachan. Adentia. Now penobroso. And now what do PM Mausika? Bacha.
I know you pili. Who pay ko he? Pacho like sports being. To boy no twa kakra honum. Pacho Debbie. Na dia na amokonum. Na won me kwatan don si mo ne mo to na ya no so. Won shi wi so. Pacho Debbie. Na da mo ko dem no. O ma me dia ha de wo ba. Niema nyina bi busa no tutorials no. Eno na me de ya me judgment no. Na me hunu asem no. Da mo ko dem wi di ka no ye jani. Mas na to pem wo shi. Yes. Abusia yame ho akwaba Jennifer te say we ohwe pachadum wo di asema bedaye ya ye kire nhwehwemu kakra pache na me pese me busa wo asem no ye pemu no kre pache o maye say pache me wo baba akon abayo abakon ba ni fadania asawawe no the busu afam present asem madana waja akona wo hwe nti akona wo ma mienu ana abako pache baakon ye boy na no wo ye no na banoma a wo kame ho e wo no tu ukura nkura mienu ba mpacha we kan wa bai wa no fie sen mpacha 6 years tu anu nya sen na wo yi mpacha wo no na how many years mpacha no me wo na mo 18 years no sa ba ma no we mpacha se wo tu kwan kakra wa hu ade a ye no kre ene ye pe Jenny unyin say mu di koma police ni bi no ka say e wonye pacho de ma fan koma police ni bia wan fan ko be ma bia hwansa na mo de koma ni ba pacho de bi o ye sure pacho ai yan kwa homa ne so ni ba ngira so hello ni at say about ya the northern ya de radiasi ena no ababa wa bi di na sema bedame ti e friend Jennifer woni wawo wonyem no a o ka so man 20 million so fanko yi a wanyi a o de toto ne ho ne ma wie ye no wo wie ye no ano no onim ba bi a wote onim ba bi a wo ye adwuma is like I say wadwane one ne ba na ye kire nhwehwemu ne nsem bebre epi me pa cha ogina ba bi ye maye biamwa let's talk inside any volume be in ye nsem bebre epi ade ne e wo mu fa wo ne akola ya wo ne nyinsem good afternoon yo ya joso somewhere around last year July July 27th that's what I was quite a bit in the so no I was just into July July and when I didn't come on roughly that's a day 2-3 weeks another 3 I feel the other one there 1 month time or so next of the day into I go on man and I'm so okay to go and then also on go school next me or the just and I'm still now I can't say I'm no promise or back I will start I promise so me na ta so I can't get with the good man and you until emu wa ba o se meji an ko ma sky then ano kan ho o ka chira o se me pa cho ni nya bo to ka cho so yi nyinsen na anko there was so o to do no ma en ko so en es yo no ma dry en kwasa den yo until o wa ma ba ano ka na ka sai video o ka so bu aka nti so yo ba na so de bu ko se no bi akọ no be enti o ma obi ni na I guess there enti there lo be mo na no ana say afejo dey na mo say well we se fe so ko spana na so ya dem te dia ni ma se enti on before na so lo kana tan ka ten se you know the chairman dem na so ni ba e kana say o de aso me ni o de ashe o ni de asem e de na che so o de ashe o ono ka tell me say you then na be 5 months aba na so tam ko sia o se ni se na di 5 months na sata na na tena ni mo nya sei aba mo kana be 3 months mo ka
enti no me pa cha oni wo pesa wo chesa kola na nya oba na no men come de me na ebre ni nti ba bi asa wo de asem na se wo di agro bi se yes seriousness e di adwuma be November mu na me na ano ba sa for ba ko yi no on ada ko this frame say on e less out by question no e ya sala no ana mda okay here ma se ana mo di kan je 10 million so mo de ba ye o ya sala no mo je pa ide sati de mo sa frame say mo sa o free afane sa ko e mo 10 million so tin pa so tin re kana na so ti se mi ni binti o mo nya mana e du ga na me so so I think 5 minutes. I don't see you, no more jail. And then, no. They are not fair and down from a mess in this young or to the hour give it. At the other thing, I'm a friend saying, Winter and almost Yea, yes, I see you, Yanyo, a banya PM, a bunny PM, no. Also, say, and no bana. That's why. At the end, yeah. Name is August. August, yeah. Last year, August. August. And what would I be? On my friend of it, and time I saw him and now somewhere around December ending more than personal baby. It's you watching the moose who said, Bosome Sina, or the Abesha one. Maybe the community like a 5 months, no, that one. Wouldn't you share 5 months soon or the are we? Now, what the card in Sani Coma will be Anna? So, my friend, yeah. So, yes, I'm telling you, my main November, that is going to be here. And I'm saying, so since I can't say, maybe I don't trust can. Now, it's free. I'll get me by November and I'm at the market. Sir, I don't see you watching. You say, trust can't come about 4 months for her, and some of the bottom ceremony. I'm down for now, for finally, I can see my dances. The Kutas can or some shower. So, the Kutas can now, 7 months, 2 weeks. Sounds money. Diana sent to me. Kutas can 7 months, 2 weeks. November last. Nasa time when it's an animal, say. 3 August, November, 4 months. Then you send it 7 months. 7 months. Nature's all right when you're free, baby, or the buy. Plan to make my trip. Me patch on you, per se, DNA. Yes, so nobody had the me pacho nya botere untumi nkasa wanya ne nadane de ese ehwem ne hu akra ne papa gina so mame Jennifer pese edi ani no man pacho am gitum se pese edi ani me pacho ni mi ame fa ho ka na be na beba ne akwa edi ani no so dia be 3 weeks time 3 weeks time that's right kroba so na wo no that's right kroba so na wo ye adwuma no me na da ko fina ko ye adwuma wa se job ba na me sele ni mbo 3 weeks time israwo ye hia ho brane kwa edi ani no say ya wo ba je wo ba na hwe no enya wo ba na ba bi okofa ne nyinse won fa na ade enko what you say me ame fa de ani no ka me ala me 2400 ni idea ni e ba bi anokre no enti na 3 weeks ni na 3 weeks mi hia wa ha me pacho mo cha calendar no ye na 3 weeks in date abije mo cha ke ma me pacho na me mra baba wana oto akola keto ane ma me nsam mu ya niema o mo ya niema mo cha ke na 3 weeks ni ma me Shadrack etini na 3 weeks why ai ni enko ya na sumdwe mra na 3 weeks ya 6 August 14th and 3 weeks here 14th August yo 14th August IBJ money nka yene wo ba communicate akopem se 14th August ne bedu Jennifer 14th na no pako na no ba ne gina ha so wa mane anko edi ene ni dia it means say wo boa na odi ni se koshi obi etene wa be ho ba because allegation no wo bateba ano odin see ekotwa scan anyin said busome so na mesome no try busome 9 dia ano odin Dr. Mensa no yencha atifo enfamra Dr. Mensa asoye wo kutwi Guinness Depot ewa na Dr. Mensa ya soye kese no ewo udu Guinness Depot wa
nanse enam ekwana yenua Kofi Job aye ntino yetu ye samboy do no asi baby enti odru wa se signboard kura nsi ho a bomodin abusa obi as ope baby a Dr. Mensa and Dr. Wonder na so ye no ewo akoda ketwa kura be show na wapa ya so ye obi anso won cry krokese no nso no mobeba Madina Zongo Junction babia Oman FM ewo no ewa sabronsa no na yewura akompreko Kennedy Japan na bronsa kese no ewo na Dr. Mensa yewo Dr. Mensa asoye ayayam tampe adansidie na eduru me bia se onyame eye bibia etwase otimika ema mansan ehunu die onyame aye ba na otwemienu yekwa fidie bi so ekokasa yesi fompe yekoduru adwumam na omde ababa wabi a enokure ni osun asama o kanyira nse nani so ebiri no na nani so ebiri no ase ne sen ni nyina ne se ababa wa wonya mfie aduasa ensia 36 years girl mfie mienu ontimi nkwa fichire da mfie mienu ababa wa no onkwa fichire da sabi impredation ohun ni mogya ni mfie mienu no ohun ni mogya ni da na enokure ni afi agana anisubire onam biana na nanisu echi no ni nyina nsa oba Dr. Mensa yaso ye wo kotwi no na doctor ede aduro kan no ename ka sei nyankopon dum ababa wa mfie menu na onhu ni mogya nim da no ana onko afichi da no onyame adum sesia no na fichi kono aba normal kama Dr. Mensa ye eniema akese yare a eye tame kohwa menam eno na Dr. Mensa yaso ye wo obi a oti se diabetes ayeno stroke akano obi adane da no ahwehwenu a ohye no anhwa beka se life eno ode bo nanso na nye life enkwada bebre ye hunu se enkwada wura school dem enkwada bebre ahyehyehya ahwehwenu a wanwe a beka se akra no life no ode bo nanso enye life no ode bo se de madi nka no nipa ni pin ayi wani ena haomo hweye efise nipa wani ana woni padua ni nyina no wani krutu awisi no eni ne kuta ni padua no na wasori sabre ya wo yakoda ya wahya ase ede ahwenuwa ena ehye wani nti ugidi yese ebeko ni seni wanhwa bedru mfie aduanan no na apre wabati se wani krutu awisi no eye akona wieye mesew bra Dr. Mensa so ye se wo die glasses na wo hye se wani no ohwa de a eye omienu se utia fom a eye otententen oba Dr. Mensa so ya de aduro beka na abanum aduro na saduro na wonnom na no anu be pie wani so na bema ayi wani so ohaw ene amane ene yare na ewo wani so no adi am wani so no aye project se akwada foforo afi ene awo no yare akese mesewa mencho edrum bi na ye kan se ya wanhwa obeka sa agudie debi ametra fidie so ameka mesi wiase wanya daje anhwo ho yare a ubenya daje awu eye simple efise onipa nipadua akwa no eno na nipa nam nipadua akwa no ene na nipa tie eni ti wanya daje no wanhwe wakwa no anase obody no wanhwe ne yie bibi kakra bi kan na wampe eho primasibra ede ne sa na de uko owuo mu ano no na munim se na nsen onyame asade akyede sonko asade ama Dr. Mensa akyede ben ode no ma miensa bi akye doctor eno aba beka ayaresa doctor ehwe no ho madi nka kekeka enema pin akyew yare a doctor ehwe na msi nyame asade akyede miensa aka doctor ho akyede miensa no eye sasa ye ka ya tuni din sasa aduro yesi eye sasa aduro yan ene your friend sasa duro eye sasa aduro ewiase se bibia hanti nipa bibia ehunehuna nipa abrante bi ba yaso ye asama all kanyina ne se ma pre akwantu mako edunsia 16 same pese metu kwan nanso ni nyina no ya refuse me se adentia edrum na bia wanhwa onipa se de yete no yaji ye ho akini ewo no ma bi ho mesew ma yanyi ye ho akini yankan se asase wei eniema eni nipa edi akon no edoso enti niema ebro wadwe no ntiase so
wa chance no was so hu ni se niema enkoyie eniema nya normal sa obi wa sika bia wo de hye ne nsem wa sika no be hye aware bia oba besi awakwa aware nyina bi wasan ba fie obi apra kwantuo no wakoduro kwantuom enkrata open nso obi kai ate atwan obi anya nkrata no nanso adwuma sem ankasa nso ayedin obi akoduro kwantuom nanso yasa tabiri no ede na be chefie obi aye adwuma sika na to ne nsam bebre nanso sika na ankasa no ohunu de ode sika na ye wonu wafo nyina ye adwuma baako ye tua moka akatua baako nanso no bosome no enu na wo wadi wakatua no asa kopɛ bosia foforo ɛwɔ baabi me se adentia yɛnhwehwem na yɛmo aduo na fa dware ɛyɛ tiawa me srawo mentro ɛma nneɛma enunya Dr. Mensa ɛno na yɛn yato de din sɛ ɛyɛ sasa duro efisa nneɛma a ɛso nneɛma a ehunahuna no ɛyɛ sasa ɛyɛ bad luck ɛna di wachie me so bra ya so ɛyɛ na yɛmfa duro maw yɛmfa duro nkan wode wontimi ma yare amabobo boso nya se wontimi ma bomode se wobɛfrɛ yɛn na fe ba bia wo bia yɛde aduro na braw omo mu wa kwantuom omo wo wa chichi ne benche yɛ wode ofrɛ yɛn a doctor ma wo se madwuma se nkoyie doctor ma wo se niema enkoyie yɛde sasa aduro bi bɛbraw na fe no nyame ahwɛ so ɛhyɛ wadwuma ne wo nsa no nwuma a oyɛ so yɛnhwɛ wɔn a wɔkasa wɔnum eyi nka ɛyɛ yare ɛyɛ yare bɔne yie me se Dr. Mensa nko aso ye ene ebemu waduro na obeyi nsu aduro isa na wotwe mienu me sure boss so yusu aduro no dat ko edi kosi ne nansa so a sabi wanum a eyi nka no enya de abete enka no bio evisa minim obi one na yerete na enam nanum a eyi nka nti yayi ne chansen asibaabi yayi ne cap ono ma no asibaabi yayi na kira odidi so no ato baabi adentia ya kan kira busua se sabi o papa ana o maame nanum yi nka nti sa ne yema miensa we mu obi amfanya ne hoda mesew eye ade a egu ni panimu ase e wa abrabom ene asetrem nti kasa na hunso anum yi nka onwansi obo wa hu se particles nketenkete efiri hunu mu ba bomode ne bra ya so ye na yema waduro wona wonum enubone debia maka mesi adewe jinsamu ewo my Ghana enne de akodu ye mabawa nketwa emrantie nketwa yiso school for me so odihye bi enum no bone a ye ka no moma yem take enoma bi serious na yenhwe ya brabo a ye bo no me so wo de babo no enu ana daachi no obebu hu akonta no ahyase akoda keto a wonum no bone o pesa hin na brabo no do beko akosi enti obi biara na dihye bi enum no bone no omra Dr. Mensa so ye ne mfa duro nka no ye wo kotwi Guinness Depot in crime so ye wo Medina Zongo Junction Dr. Mensa number no eye 0244 92 1269 0244 92 1269 yes I was 027 1173 551 027 1173 551 sounds soon your number back ya 0532 928095 Nina ya Dr. Mensa your numbers sa wo fie na wo TV na your numbers na go screen ase no sa otika mu nso a eno na ye keka no bomode ne tutumika na bra Dr. Mensa so ye na ye ma usasaduro na wadwuma asai wakwantuo na ayabare no ye sewa ekwan entimi miema onyame nso bibia de nyame pena gye no nyame ya adoma echa no pa obeba Dr. Mensa so ye me shabo Yesu dimu so onyame enam Dr. Mensa so de aduro kan wa wayaresa wonsa beka o Dr. Mensa so ye menchia yewura Paul awo ehwa unity committee member yes ye rapport nankopon ehyan ewiase obi yadia osaye esaseda nyame nham nyina de na me penage no etro beba ya so Dr. Mensa jobless no one case yeah that's who jobless no one case yampa eja tawia no Jennifer metimi akase asa wo ba wa nka no kure bi ankyere oba yedi nkudu nkomo so ankasa wo ba e wo mu aba no manyina akora ketwa by friends say nebusuafo boy nebusuafo na beje nkola na omuni menchen a omo na sa boy anyway pacho woni ha o wa brochire pacho de bi onya brochi last time na mnya antie say omuko fa say
enyo me bi o se me asa me ni won mtino na kwade na wo ye Jennifer wo ye wo ho saa ana wo ya bai wa kroniti wo ma me se wo manana before mentality abai wa kro wo bacho ma me nka ma me se me nko school na me ntime ye efie dachi etu ono no woni akra no wo ba pacha wo ba etu wo boy na busuafo pacha okro be so lake pacha na we nyina no na ampusu sa wo be ko school na wo san ko ensamo ya brante yi kekai no kra wo sa wo ko no aba ye be yi yenyi ye se ntafo no agigi ni sika e de nti na mo yesa pacha obi anye ni sika ono ne prove say yenko se nyinse no obi ene won ko no so mo sika no ne ka se yenko se nyinse se anse nyinse na kra nya ne ba sana de en ko ye pacha se yanse na mama mfren kan jen say akra ne ba emami o ma miska bia bi ntama ko se nyinse na onye na nso behwe ba sana no na se mo kan ye no o mo bia eska bia bi kopim 20 million na ene kwa misimi so enye me friend ko Jesus kan ka 20 million kranka ama so ni say de ko say nyinse nten ye nenyu me friend say nyinse ni anse nyinse bia ento iskala de ko tonioma ana fo kan nsem basa ba o simu ko twa scan na 7 months ni echi ni ma trabe 3 months 4 months anu so nu kura bi o mpacho scan de ne ko twa ne na 3 months 2 weeks if some me was 7 months me was 7 months akra ni premature pacho ame din shenku veta munyina nti me was 7 months ti sa we no akofa aba no me ni baby ye ko twa scan de na nkasa de na 3 months 2 weeks ana ne da so na say na 3 months 2 weeks ana ne da so pachan etu de oji hu di say ne ba pachan me jimi hu di say ne ba eti enye di ene no pachan good di ene no ne betwa tietia na asembia de na asem akọ me ma me so mansem so tia ne na chi wa ba ma me fi wa start adwuma ba bi obi awrade nhira no oba adwo anso nyame nhira ma me fi no ahwechire kama ade nhira papa no ma mfra dum enkwadum ayasamu e ma ye oyi DNA ne betwa ne kwasem 21st clinic say we European tour siatika ejeju na o Europe ma bia so o si frɛ na obu omutimi sorry 0244 ye ba ho 915 116 exam na so me pa cho wadusa waba odi enche ba me sha madansi ni ai enso de ba etia momoden se ye be kona ye no num nduro no me pa cho give us P capsules ai give us numbi de be boa o si be ma du efuna ma wo jine kaja mema ye bro ye me nyina agensem ko ne ko pebinim e give us co capsules be try mtim si ya ni ko bia no ama ye friend so da wo kama na feel to give us me channel to join this typhoon when na okro no fagisi bia di ebom na nom nemu enemu saya de nyina ebe ko ama wo 0543222470 obo Heba and medical research center Dr. Ben ye chia wo fife tu bebe wo se bira wakoma bo pew woni afeti ya paye denden onana wo adwuma kakra bia no pedware nkoye diabetes ni ni na ma first stroke amabu abomomo for the preke sepa ye ku kwan mu abomumu ne de gu so hye de ne awuo na wo benum hwe tumo jarias 0249761508 Mr. Champon ye be yasemu anu odini so mama me dance so mama akode oluku innocent but me no onye innocent what the name bebre sie se scan wokoko ya ye tro so number of months ya adenadi se boy ne say we are crashing and we reduce 7 months 2 weeks then there was so tia say na 3 months 2 weeks one e kan okre wono mi no one e kan okre entino SARS Canada no minim say abije no hwe no na 7 months no dia minim dia but one thing is say yanka no kranchire no say be we abaya e ba ko a enyo say we say problem child ese abaya ba ko no wo ma me so no say be kama me nka wo pe ba pa ka first ba no ko ma no
enko bema na busuafo danka obeje chese opeba bet wo pe raba woni fie na wonya wadwe se wo boa maame ama wonya sa raba no na wo na wo ade ba kole se wo be bia so obu bra bone na wo pese wodi bibi hye obi a entempa no wo se ne pe no na wo biem no wada chese 1 week na ya oni abrante na die no there was something enti DNA no na say na atwa bibia eso na just say dey ahoto abefi because 14 August boy no a one year didn't to me just o dimi no akoda no enu ntini e DNA test na be boa ne me kan be fan kiro nursing wo benya kwan no wa bre emu bra butua ya wo betua wonya kwan ya ko that should be your last time when you will last what it to me too much adan enti ya wo ne enti ye say yenya amane yan kan kire wo so be so wa we school ne anya onwa de what you say na nya twa bi som ansa na wasa ya ubiem awo berebe nfa so bi en so esa se wontimi twa nkona no wo berebe na so betima hwe omo a nfa so e wo so na mo so wontimi hwe omo na basa se de maame kan kire se smo brabo yie na gyan na so na wo maame so na wo no awo no wonya so enfa so what them ka kire wo no wonye ni me da ase me baby wo Canada e friend na na ama o discover se enfama ayaba obi krania obi ne da man adamfo so ne da ti esrem obi ayaba obiara womra na omagini sika papa bi nso Berlin oso mpese bebo ni di ne ba okay ti Dubai 350 oso enfema ejabet eniako ai eti eda o mase na mishra safui Auntie Paulina. My lady, me da say, dear me ka kire ma ya binum say ya mama ma brabo ho hia mo. Mo da achi ehu ehia mo. Aba ya de da bia me ka me si gusi so a obi mfo so se me mfa ba mo. Nanso ya adwene wo da achi ho ansa. Na mo ma no kure enso ni mani mu kan. Ba ma ya wo koshi anu ya say si ya wo so woni ni nyimu a wo kwaje 10 million 1000 so di ko yi agui. Wu ya nko no so be wu bia na. Sanko no so mu bi o. One na de baby wase mo de mo frɛ no na mo se mo ko hospital mu be yi nyinsen no anu ade obeda mo 10 million eno na chi mo si mu yi ani mo se ahia 10 biem eno wasan diska na ye de ebre mo na ye wade bi wo ho no ma ya na ma ya mo nsua sa de wi enya ba ma bia na sabi o woni na ti aba wadwi so betwi ni kondem obe ma kwan yo obu ho de oba request afri ni nche bia o de be ma o pato obe twere eda na dwinim enti eda asem beba se ekimu no wani beba so na kofa ho date nyina de ayeden edi aba na wani ma yede akogu ase Jennifer said na my lady na wo kan no wo hwe nani mu abeka se wo ye good pa but I said ni nukure bi heda enkoye kwa said da na oba na osika na asem se na mihia na awotwe na ode me ko transport ba bi na o ma me moto na me ne ko da mi fi se e bi kura wa yo aba ya woni mu ne ho hwe sa wo so kura wadi kan wo baako na sabio na de odi kan wo ye na wo ko mu nti bi amfa wani so enti wanhia ho nyansa kura na wo sa koja wo ho de atoso mienu ye dai esa de ma no fa wo ma me awo ba ko na nkire esa bio jimi wo ho sa o da bi sua nyansa na ma no kura eni wani bukan ya ho sa wo ya uraba wo po abra body akosi ba bi ma no kura di eni wani bukan ne mo my lady said ya wo kan de ja oba onyimo so ne mu ni kunu eti di an nani mo mu ne be dan wa ebe se no nye na jo se boy ne be hwa kura sa na tie nti wada ro ma said ye nua be ma ne di ahye ne na awotwe miensa 14 no ye hwe nani mu na wo me di eni ne fa so tie sa be ma no so yire se wo nye dia na ba bi emra wo ye gina ye be ye chini ye de na gina wo ye na ene ban so a wa hwe ne ba difo my lady the question say ye check date no na ye hwe tamu a ye nua ba de wo ya misu metumi agina ba bi aka se eye boy na ayo misu metumi agina ba bi because wo na month dia ke be ka nye boy no wo premature yes enti ati afiri so die be ma o so check ya na se be ma no ya ati 3 months bi afiri so oti film to a eni we di na kwako sha pepe ko 9 months dia yes e de kenye boy no but ono no boy na ni mo asem ana me yeso e ka bi se misu metumi aka se Jennifer kwako ma to ya wo dia because se wo date ya wo bo any date ye de wo akora wo dia be ma untimi twu ho mfiri mese me am fa wo ka 2400 obaye soso ni akoye obaye soso na boy no wa ne ba fa ne ba enya ne ba nso ana ba bi okofa ne ba wadi ne kuntu na ho he maledi me ha okura madam me di manu simpa me ha
Ebusia de keka kro no ayehu memu wa no kodi na asamba na mu dwane se de dwane ayo Anterusa yajo se bibi aboko Yankopon adom yo ada se ade yanko acha akora ne ho fe pa ne bandi je papa bi me do session no bo session sen bono se akora be ni kwai ho fe papa we don so kwai ho fe ye de radio se e wo san fo ye ne radio se na wo ye na nadoye e wo ho da de nti am se ye ne radio se ne se yakwane abadie mu hwefo ene awrade yekwa ye bei ene awrade ti se na woche bia wode yekwa an wasa de ye ba na wasa de asede mu odin e ma no ma me edu san matena siam na obeka pomde ho asem da bia awrade be ma kwanya e wo radio tv ba bia masema me di ka ne se ma me ne wanse efi yade obenya wone fi yade na asem na ka ma no nya aka de sanse ene ye kwa ye be ye ho dendende wutu ka na waba wo fo trotro na wo sore na wasi wo pete na wo so na wo ye wadwo na hwe o ma na wo ba no wo hu odin na se yade ka wa wontimi no obi nse yade ka won ntina me se ama me no obi ansa na yade enti obi wa wo tie nkomode sei na ko ba se be ka pomde hu asampe na wo tini machine na firi ho akwakopa bia na sum yare hene na yade ka wa anwode a wo de betie no kra wonya sisi yade ka nipa na asuru no sisi yade ka nipa na enipa no so ya baba wa no abo abre wa mono wa ya ablantia na aba kwakra wa mono enti na da bia trans ya ka cho se sisi yade ya chronic te so sisi yade enti ama oje ho a wonya me kanfo aduru a wo hwa ya fa na adusa heba mesha ene ne capsules a fa na adusa heba capsules na de ama wo aduru wei obi a wo sisi yade ewo koko a eye chronic Bonika se chronica, eche se kwankro, pulse, and as a hemorrhoid, abeda ne kwankro wo so. Woju ho baby a enye. Sisi yade abe kwankro wo so. Woju ho baby a enye. Toma me adusa ne papa adusa do fa na adusa e ba mesha. Eni adusa heba kasas ne bi nanom. Na ba hu se ya trasa ye ka ne ya no ne de ka. Ne wo wade fa nuo no so e de adanse mu odin aba adusa heba mesha eni adusa heba kasas eye kokko ni tisi yade do kese pam ebi na kokko wo de na ba ye kuro na woni paduanim ebe mo se ye kuro ne se wutisi ne mu ya wo ya wutisi ne mu tutu emu hyehyo eya na age ase wo to ase na to ase ntanyina na etwon wo na kokko mu ntina etwon wo je wo ba bia enye ade ne ya wo ya kopedu samesha ne kopedu sakansa se de nyame adom wo meye fa na bia wotemenka drugstore herbal shop licensed chemical shop over the counter shops bia wo gana ha wo de wo se pedu sa herbal mesha edu sa herbal capsules obeyi bia ma wo to a koko atre no hwie nsia no wo to pan ni mienu capsules no tu na de ka no wanom anopa ne anwumre edu sa herbal mesha ne edu sa herbal capsules ya wo hwe na wotie ho asemi eye aduru a wonom a enkan me da futeni ye wono ma enkan enti da bia me ka se eye adwumayefo nyina adamfo senti ne se wobanum de akọ adwuma koye wadwuma ba wo hu nka wo de che ana se enko ka wo ma enka se mi je madwuma to afra mi koyi mi nsum enti ama abogafo ne pepa na ono ebro che na ote no wo de hours na ye adwuma afi na ase da mu ni nyina 24 hours ada no wa adwuma na mi twam to hwe na wo 24 hours um do benya 2 hours um do wode obi di adwuma 2-3 hours na ye kan week de man kyerewa enti wodi an madu ne fa ko adwuma obi di ha na adwuma se kokko aduro bia obenum bia wo se count da bi we wo se wonnom adaboko anopa na wo se ko wo shuma wo ko no boko anwumna na wo se ko no boko enko count ni ade no no boko na ko ba bi edusa heba mesha ne capsules wonu si o wisi eya na wo kwa minimu wonu si o wisi ekoko egugu ko mo nketen kokko no ma kwa mo ntimi kenka bible kokko ma kwa ntimi kenka Quran kokko ma kwa mo ntimi kenka graphic ade ne ben wo na chichichichi eye kokko mesi eye pause wo yam bom se kukuru na ye kokoro kasa obi asebe wonya hangover anase odi wonom nsa den ade ache na ne yam ni bomu adoro ye dusa heba mixture ene ye dusa heba kasa me dofo ko pebito na ennom na ade na ebe boa na sabo obiem obese mama edusa me de me masem o me dofo tieni ye da bia metrans bia me ka me ye emekuo maame e wo the Church of Pentecost
enti me encourage say kono aphrodisiac ma be manya denden de fekodi bone na ehaba ye awurade aye eye dunsinkro ne 20 enom ne a ye keka bom aye de aye aduru a wonom a eboa wo sex system e ma ne ye de no it's not evil enya bone wo hwe ye capsule yi ho a ya twere ho waist pain male vitality obi wo wa ba into male vitality dey say me aduru me so be manya waist pain pals na one treat and the weakness be no enu nti na FDA for the male vitality na go on enti be ma so wonnom adu sam mechanic capsules na e boy say ne wontini mu enti ada me kasa wo siatica na wonnom bia boa no say aduro bi ye ntimo adwuma bia no esa solve siatica problem enti se be ma no wonnom sa na e boa ma wontini mu sane kane na yesusua no ye ma ne papa no ware o wo mo ware na so ma wade no wo mo wode mo do bo mo ban me papa ne ye tie kura ase no de bia be kwa fom bia me nwa me ma no 220 ni de bia o mu 220 enti wo ba na ma me atren bu ase de wo dade e twetwe ho o twetwe ni peace de ni ma de koro ye de ne se ye nkwala papa de wi a wo anwedwe a onna de bia papa de wi enti ama ye se yin ye de wi be ase pesi wo pesi eye but ono na gya no de wi e de dua no enya adwene ne se wo twetwe ne se hu wo bubu 20 ni peace ne guade yes na wo di nkomo gbc fuei ene de wo mo anka yiye o na tetewa ayi no mo kana ayi fatu ayi ahwan kantata na mkinso concert party ya mas ya bere so asem na make ayo no wo chim na no wo meeting I'm telling you wo meeting wo ready mo meeting bi koso enu nti ena wo we ne sa no wo no me say what is not just price drink ni to anona no straight na boost immune system no wo borrow herbal shop drugstore license chemical shop bia wo benya bi enne de na mko emu ba no eye adusa prostamite capsules any adusa P extra capsules edam ko emu eba be se se ade wo ba ye sentence na wo benya de mabosu bi prostamite for prostate and a P extra for intimacy but more than a year chakwan you will Kumasi Swell magazine micro go filling station dino a money a walk offensive road wo kwan kran ya wala pass ya bella spamas junction of free swa na wo call baby a la pass community hospital mo junction no e ho anyam che junction ho ne wo en kran o kan si drug latinata heba halo seba di heba na bo chance ko be dia rejones ekus takwa baby takwa wo as wo benya bi gas go for area mo wa sakrade a mo hwe ye mo konim dia na sakrade answer mo benya bi emensa baby e try do bi Kumasi ade o source chemist missy heba ha me heba Freddy Mens Qualinak PFA baby e try do bi yellow and orange NNA wa pharmacy bi a wonim heba so bi a wonim Kumasi ano body na ko sunya ne ye New Town ye ne susu gold di en hwe baby e try do bia wa Ghana ha no wo benya bia to wo ba ya so ye wo Kumasi so magazine micro gold dan mu a wo benya bia to edusa prostamite capsules any edusa P extra capsules afi na wo nam kwa mu a wo ba na wo pe bia to de age se wo ba ye sentence e na benya eni abonten na no me kasa baby ma me wo ha menya bi me so je se ye sentence na benya bi enche ebepie me so ma me meet ba akora me fam number ntudwa e ye 0500 110-115 0500 110-115 0500 110-115 and 055 798-24 055 700-9824 055 700-9824 and 25 one say the radio no ya keke bia we check this ya transfer that's one pursue ya yes it is a locomotive engine has back panyanyanyanya ne yakwasa enti anibo abamu a ne ye de yesi ha ewrade nyam nyina mu ye yeda mo ase so yeda mo ase abusua ye nua ba ma abetini ako mo amwa ma no ne am frese mo pese mo de emwa ebe fa yeso ne de ma no kwan ho ene Ghana fo mo ye adoya mo mama ni na ho na nipa ni bia ye ho se ye bua nipa suna bebre agenda ti wo ye bibia ye very careful ensem ni bebre wa ye ntimenka but niema isema ye ti na chiri no edo so pa eti wo ye bibia no wa ye careful me kan ye papa asabi na ni afira ne ba hye na chi no mo am wa bro chira mo frese mo pese mo de mo abesi eso ne de ma no nyame hyira mo sanse ene wiase no
ayehu nipa bi ye ne ho se me papa so na wo na agenda nti ensema nkrofo frɛ from okan bebrebe ye papa no so hiamwa nti se kwan bi o sa opese wo boana ya ye krado me baba ko bi sei wo America next month wa se bibia gumasuma ye de beba fidika sie so am obi ahu de opeso yema papa no na mi se mu nhira nso ne nsabeka nyame nhira safo ni na nama Canada nyame nhira wate ayaba ne nsabeka ne sika nyame nhira 0551931931 so betimi abaso from reggae breaking besi baby idea besi nyame nhira mo amubusa oyini ni yate so akodile show so da be ne beba munyabo interview ne beba na interviewer nyasam keto akora bia ye hwe kwanse na otwe wiye omubeyi ama obi anso ahwebi. Hello Pache udi baby akase free ni Pizarro ni mdodo kinkesu yo Pizarro entio ni wadaro mamefa kwenye zinamachia na nabwati o kinkesu boom wa tiame enkane tiame no ana o ti ojumadi no na oyini ni yeni abeme ani yeni abaya so de bai yeni rewa yo calculation won se yinse no ebra na tina yinse ne broso eti abre na nka hono wa nyina so anka se yinse ne nya odia na emom no wo ye se wo ama sika so fa nkure yinse dia na sa de no so ba bi na ye odia eti se oyini ni wadaro ma we de so be mana wadaro ma yamano na emfa yeti yeni hu be ma kwa na dia oyini ni Pizarro kinkesu makao CP. Hello. Yeah. Udi baby how can say free? It's me. But no program na pete me kaka. But how was you? Na yin manu de anu bre mo se wo manu enyo mo le to ba tani ni papa but ube ni na branche e ki na ko sa so de mo wa ba ko prani ya de ko ko sa because ni CP. Hello. 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 What do you do? Good evening. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon, oh, yanko. Bajo mede kwame. Me ka fa free the bla. Oh, esrim. Yenti o kwame. Hello. Oba Maudin. Esa chefeni Anita. Anita yenti o. Mepa cho medawa chefa wa juma pa wo ye de bwaga na fo. Na mi share bebre. No share dinko. Yedasi Anita. Hello. The show program and you can be a man of the Medasi. I said, airport, yes, you could be on the piano. Oh, our common. If the nurses may not be stopped. If the airport is no. Only them and I knew about. So your cook, look at the PSR, looking at you can get your bike to the mobile. But the man, the name, not box and Monica. That's what you know about me in the man. What a castle, you do like I know. Na ni yeye no nyapo pale ba ti tapo bono mo enti na yeye no na bi shira pa na tebe ni oba no odu fa o de man o mo di fa o de man we e na ye temu a na be e na ni pa bia na wa ko a wo ye ko na ko bu bia te no da chi nyame so bi ta e temu obu na e pata
I don't know if I say what we are the end. If you get my card in the mission, or do my own or Ghana. Program that my doctor Shanka down the enemy. Very well, but I don't need to prepare you to and that is only make it now. The mission only the bit my car. Hello. 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 Jody and you. Julian ko. Me doesn't know Juma with one gamma for. Hello. Abusia ha na brebe me kwan ne de Sompa Nkomo no asi. Odom for the do me your chance we be share Facebook for me ma. Nyame hwa mo hini sons and daughters nyame hwa akosia bakojo. Equity e prokoko adwen strafina honam sadin me mai nyina awrade nyakopon ehya mo boshema group wo ko Billy na Quadron Park so akoye barbecue in the park awrade nhira mo ohini ni fan club yeguso ayeye ntotoye dwumedie kase a eba so Stanford Hill UK no bibia ba kama awrade nkam ho update no so ye de be mam Sompa Nkomo de Ebola